phakathi kwethu sine uthi omunye engathi umakhanya njengane kangizwe cha abafana akukho mshutho macubane sethoza kodwa Thokoza kubantwana basendlunkulu abakhona phakathi kwethu ukhuleke emakhosini ngiqale nje ukuthoza kakhulu ngibona amakhosi lisweke umhlaba inkosi yakithi wadla mamathatha ishaya umhlaba isweke lesimanje ayibelayo phela base bangacashiwe ndlunkulu phela amakhosi phela angakhombe khombili ashaya umhlaba isweke lenduna bathi siyathobeka kakhulu angizukuba mude kodwa ngizothi kuhluke kancane nje bengixolisa nami ukuthi mhlawumbe ngifike sekukade umuntu osuka ezweni elikhabileyo bengithi mhlawumbe ke kutholakala ithuba lekhokasi kodwa ke akukho konakele ngoba phela ke isiqalo oqala nje ngizocela ukuthi ucacise cha kwabumhlongo nakade benabo abantwana basendlunkulu ngalelana wayengaphazami wayenyathela njengomuntu omdala ngoba izwi noma unganebhesi ngakanani uma uyingane ngane kodwa uma izwi lomuntu omdala lelama izwi lenjejana esencane efana nathi ngiyeliqina isizwe esingenabo abanewabo isizwe esingenawo amakhosi isizwe esingenazo ingqwele ezidonshwayo nesizwe esingenabo abantu abadala kubajike bese kuyonakala balekile ukuthi umuntu omdala mayisukuma ingwevu isukuma zibabaza bese sizwe singabantwana ngoba umuntu omdala akasenawo amandla okugijima kodwa unezwe lodo akushaya ngalo athi ngeke ukhule mntana lawo magama lawo fanele ukweluse njengomntwana mina ke ngizobabaza nje ukuthi ngaphezulu kwezinto zonke funa ke eqiniseko singali mbathisi sisemanzini abilayo ezulu wakithi ngisho lokho nami esigabeni sami la ngigonywe khona engonyama uhlanga ligiya lembazo nje ishiwa abasendlunkulu eminyaka konakele endlunkulu konakele esigodlweni amagama nje ewakhuluma umntwana konke i-reference letter i-address athi uthatha khona uthi ukuthatha endlunkulu esigodlweni makuphunyuka abantu abadala abazali bekuzala bephuma bemembezana eminyaka thina sizingane sokuthini kodwa ubaba mayisephethe imbazo ethi uyamgenxe mama soke sosondela sizingane nathi mase sikhulile amahle esethe eqhubu sithi cha ungakwenza konke ukuthi ungambulali mama baba siyasikhuza okunye sihloniphe ichilo laselawini nechilo lomuzi abantwana bavikelwa kulona bese ngiphinde futhi ngisho ngithi amakhosi nabanewethu nawo angabanewethu nangoba angaqheli kakhulu kuthini ngoba kunje yikho lokho ayikho into ebuhlungu nomzali ubuka uphunyuka sengane bangakanani abahola banakho konke phezulu kwamehlo omhlaba kodwa ingane zibaphunyukile lengane nje kuthiwa izalwa yimi mina angangasina mina nami nginiwa yonke imphunzo nje ngabe nginiwa nje imphunzo nje ningazi ingane izalwa kume njengamahashi akuhluleka bakubo thina singabe uma ngabe lo mntwana sinaye lapho social media okunye kufanele sikucacise ukuthi mina nje bengeke ngihambisane nesigaba sokuqala esenzeka ngale ndlela esenzeka ngayo sombabazo kwenziwa abathi ngenxa yokuthi kwakufanele abantu abasebenze kakhulu kwi-media space kungakafiki laba abanamangqangqa laba abangazilutho laba abangazilutho babona nje laba nje abangazobona nje ihlakaniphe ikhomba ubhixotha ikhohlwe kusuluhla kahle ngabe sihlakaniphe khomba mina ubhixe nje ukhohlwe kusuluhla kahle kubalekile ke ukuthi into enjengalena siyingulo ngoba thina sicela ko 20 years i-experience kwi-media space
and makhosi sendlunkulu no baba fanele sikwamukele lokho sithanda singathanda umhlaba usoshintshile khuluma mina ngezwe laseGibhithe abathi kuthiwa abantu bahlaliswe phansi amasosha bekhwexela amabhuluku lapho wabona amasosha edlisingwane atsha ngelockdown ehlenyuka la hamba izokuyithupha wakuzokuboshwa umshumongameli wakho eboshelwe ukuthi ubhedukizwe nje khona kanjani lebheduka la impethupa nalaba balwe ngomlungu njengenkukhu ayisekho bahawini zona manje ke ingase uhulumeni egadi ihawo funa siyiguduze siyibambe la ikhona khona ipi sina sembizeni yakhona ke sibila khona nokuba umuntu ongaphawula thini ngalesigameko kodwa mengaphawuli umuntu oyingxenye yale yanto lenokhona kule mhlaba nje ukuba umuntu onobhakadesho ngeke kuzwakala kodwa ongilo ofikayo uthi uthini ekuthiwe uqhamuka kuwena njengoba umuntu olomfana nje kunoma abona iphutha uvola uzohudula induna ngesifundo ematsheni okuhesi ukhombisa ukuhlobo ongaphezulu kokwenza manje uthini ngokhalo lenduna ngakhuluma nje ngozulu uthini ngokhalo lenduna ebamemeza ngamagama enza konke lokho ngoba wonke umuntu uzolwendoda nomfazi futhi abakwamakhanya nginakho ukusho ukuthi banengxenye enkulu abangayidlala ekulungiseni lesimo ngoba asekuhlonizwe ukuthi nabo lo ngiyabezwa abathetheli namakhosi ebe lento sineminyaka selokusahlala isilo nje isineminyaka bayakhohlwa abantu ukuthi noma bangafisani bethini uma ngenzeka ungesikho ngisho umuntu lokuphinda angene njengomuntu omdala wayewaphahluka nje amanye amaphutha angabonwa namngane engaqala ukwenzeke ehlalweni zakozulu engaqala ukwenzeke ebukhosini bakozulu wonkana khona ukuthi uma uwezwe emlandeni ufise ukuvala amehlo kodwa usiko impilo ukuthi hambe ugonqizwa ubukhosi buze buhlale kahle mama landelwe nje isilo ubusha kulandelwe isilo undlokobani uphenyisiswe kuyabonakala ukuthi kwakunamadoda aqothwa ayeseduze ayikwazi ukusibamba ngenjobo isilo mangabe sekukhona la ngafofe ifuna ukukhona nabantu behlonipha ulimi lwabo nonyathelo lwabo lokuthi uhamba kwami gcina la isilo sikhona njengamanje sihlale la izwe selibudede ngikhona sekune nenkundla entsha yele ama social media la abantu bokhona bediliza abantu eziteji uthanda ungathandi ungeke wenze lutho beginqe phansi uyaqala emelika ukuthi umongameli aphathe aphume aphinde abuye azophatha lo kujana unoleze iphela lo kuthiwa ngudonatshana unoleze iphela lo uthathe lo mfana wala eSouth Africa osungule inkampani eziphethe ama social media umhlaba wonke jikelele zakhombisa ukuba namandla wasuka lapho wambeka la duze wabahokela namakhwapha naye wamthatha wambeka phezulu useze wana amakhono ezandleni uDonald Trump ngisho esayina nje iPhiti lokuthiwa iPhiti cash uthi phila umhlaba wonke uthi usesayinile uthi phila umhlaba wonke usesayinile umhlaba umuvile maholi umuvile ukulesa sigaba esikhona kubalekile ukuthi indlonkulu inakisisa lokho isondele isungule mhlawumbe noma ikomiti ezobhekana ngqo abantu abaningamanzulu lwazi kwalo mhlaba esikhona bangakanani nje abantu abebethi uright lo Scotland njengamanje nje into engishort izokwenzeka njoba ekubizwa bezindaba ngokhulunywa kanje unikwe isikhulu isihlangu lomfana kunoma ehle kunoma isole uzobhetuza kakhulu phezulu umhlaba uzogandaya wonke umuntu okade ekhona la kaphinde futhi abholokoqe ngaphezulu kokwenza ngoba indlela yokuthi akhuzeke ayilandelekile ngendlela yakhona futhi bese liluswe emhlabeni wakhe abantu abayizincitha buchopho zalomhlaba kuwo kwenzakaleni kuvalwe izwe kwazoboshwe inkunzi yamanxiba yethenkandla kwaphela ukuthi asingaphume endlini sahlala emafonini salimisa kudiso lamanze akhothama lahlonipha izwe lalalele sikushoyo lokho ukukhomba ukuthi manga bese ngayisukumela into enjengalena umhlaba uyemuka amashayina sungula lento ethiwa TikTok lokuyiwona wona esihlangane ngawo la
ngoba ekhompyutha ngamamelikana aphethe o-Twitter no-Facebook kanye no-Instagram asungula into la sebuyahola ngisho uholwa ke manje uningi engifisa ukuphahluka ngisho emakhosini asesigungeni sasendunkulu ukuthi bakwazi ukuthi laba bantu akuyakayedwa lo muntu ngale nje kwabantu abanombono ohlukile ngobukhosi kunekomiti letifalansethi lesikhulule emahostela zahlala emahostela ngangisemncane ufunda isikole ngibuka bephuma futhi bengaphethe ukuthi bengasebenzi bebesebephethe kwasho ukuthi njengoba mfana omncane uqapha izinto asengibuka ukuthi kwenzakalani la ngabona ukuthi hawu noba bavele bawele nje isiporo somgwaqo bashone ngale kojulisi bathi ukubathinta laba abanye abakama nezandla laba lokujana bethatha bakuthathayo Michael wedwa wabo kuyasanjalo usiyabhayela emveni kwalokho uthe kusuka bese besuka bona futhi bezobabaza isigameko esenziwe yibo bethi hey kwenzakaleni hey bathola umbona yedwa no standard 10 atolike lenkulumo ukuthi ithini lapha athi khululeka athi we are looking for security company, we need a strong security company. Athi hayi ngeke ilunge kona security company gadwa yithi wona ukuhlala nethi la ngutshela ukuthi mina kunenkampani zama security eziningi lapha eGoli bayazoba umntwana ezayihola ngokutsizwa zigada amabhilidi zigade izitolo ezingena inhlobo namaphepha nelilodwa iphepha likhombisa security zenza umsizwa yonke into yibabonela yiba bazovikela yiba bazolukujalela nala kuma social media kunjalo ke kunekomiti nje liqondene ngqo nokulwa nendlunkulu omunye ukugada ihlamba ngapha omunye agijime ngala afakaze omunye abuyeze ngapha omunye babuye bezothi endlunkulu hey ngiyabona nikonakala hey qinisa isandla kuzayikhuza mina onke lento yini lo umhlaba umuntu njalo amakhosi asendlunkulu bantwana basendlunkulu bengithi nje umbila wabosa ifutho liyeza sakla ebotweni ngiyathokoza kakhulu kodwa kubalekile ukuthi lento sizoyinqoba nami ngiyajabula nje umntwana uKinopho ukuthi ungimeme ngoba ngiyangibona sekuthi uyavumbu nje abakhonjwe ngonyaka ngikwi top 6 nami ungazi ukuthi sinabona amaphutha ethu umntwana omuhle owenza amaphutha bese khuzeka umuntu ukhula kanjalo kodwa lo akusewona iphutha leli futhi ke ngiyazi ukuthi uzoloke gegga ngale kodwa into ebalekile yileyo ukuthi sicela Khosi bakamakhaya bungabi sengiyena ngoba lento seniminyaka asindwa izihlanga abayikhuze lempi ngoba kunje banesenyelo kunje kuvuza endlunkulu awuvala impompi sengihlomulile ke nami ngethawula